so Ghana mama nyina ha Sompa 93.1 FM so no asoguso a wotie yi wokwo sonya no so ya dam ewo ho ya Sompa 98.9 wobenya ben watie nkwankwannu ase fiafia hodro mu so to mu ya dam nyina mu ase dam ase anansa modro ya da banu ya dam wantenta fidie no so aya www.sompaonline.com wokwo abenya ben wakenkan afa Facebook ne Sompa 93.1 and na YouTube aya Sompa TV ansamodro ya da banu ne adi makotino bi enie ahafo South East mansin mu na baba da dwa senton kwachenchen wa bi asode amani pa bako watina na abusan force ye no mo kase Dr. Kwabnado fo emre bi atwam na oh my Ghana yesika krabi abata no epene kwanche for dano no wakwakọ fankrata ene mampeni da John Dramani mama de kwakosie ni ewo NDC amanyoko nim nanan mahemfo na panyemfo a wasacha from place mansin mu so de ato Ghana for mampanyina nimu asrem sawade adawromo community day senior high school bia yera John Dramani Mahama siye no omebia no na school nkwada won finfi mantem de adesrede akoto mampeni na nado dan kwakufu adonim so mbesre no ada say ye kwa anim no ye subject ahodo a ye kire nkwada no wo school no senke de ba ya kan kasem ene yan kase ye kasem a enka ebeboa wo no mo pa Ativido Mantamo original chief imam anaka sai wase wa patata krema hunu se nyame yadomo a yera Allah kwadwo chematen wono ene bedi nkunu na ekuo bi so de kokobo ekwa magana ban se sabre ya yes ye tamo my Ghana ye gold di akwakwaje wa yere aba no so don for ya dom na wa yere no bebeduru ahwe ene o ma nyoma dwene so mo namfofo ene wo mo nkrofo no mo kwakoton wa yere no e de akwakoma wunum asanso anachopona na ya tetia sabusua antokwa bia sore wo musuakom yenu antam amane pam yenu wo muso afi awia Sompa FM insantwa 4 pence bedu kataro mrantie bebu sasa nyembi o my God ye democracy ye de bebi ye dia ba bedroi ene ye parliament enra na dimfie aduasa no anyembi akwan bei ena afaso abo o mayi ye mpuntu ene ye nkankomu ye bedi honkoma awia yi pa abuanta tabatimi atwa so anu adama ba sayan fasa dama nyomakuo yi eyo dimpa natural clinic abusua wo pebe papa ko ama stomach sane ye to ase deku de afri ho a dimpa ehwo ne papa no de obi age atum Silent Night Guest House and Event Center wase kona kwada ma honto ahomeje bia papa ya busua wo kwa ba bia eda kama enso ane honom cloud internet nie ana wi open internet papa entetenkwa Wi-Fi bibia ba gina so camera dia ma wo CCTV camera ba install bi dia ma wa aya cloud internet e wonum na wasa wo e ba bo pa ama ho ato Dr. Abese wo wotana so patrapa new site wonum wa patrapa junction wonum dura bisa yade ba na tete wo de na ha wo ade wuti na nanom wonsia do nyame adom sunti wo ho beto kama pa yade ne nyina da eto ebetumi atwa eno achi no mizo and 5G drink wo so tire chi se twetwe ya ga cho sa wo pa no de papa hoden wo muo abama o kala to so wa bo re ma eye mizo free juice and a 5G drink eno ankasa eno na wo hia se betumi abo pa ama honam no asipi na sita ya Bolivia Enterprise nso nie wo say your future life smart food wo pa duane a wo dia na sa onyare wa Future life and never bow among who at all. Yes, so senior high, one so can who be an assume. And now we are soon from your no and yajeja. Medi ene akosia ajewa kwade boaten menimia nana ya bo malibia boga ensemni abuza for yemfa kase na nhase mfamfiri NDC amanyoko na tena yo wankra popune mantam na manimu sam deda say na no ada na beto dwase NDC amanyoko na bie nkrata na mawura no mu a wo mo pa president die NDC amanyoko no so bia ekofa ne nkrata na enra da no a wo mo bie nkrata no mu to ho no no na Professor Joshua Alabi edi domani mu a wo mo ekofa nkrata ni bie mama mpeni da John Dramani mama gonja de konkra wateja taguma so pro soro wedie se omo boni chidom wonko na onko pre frankatufu adware no ni party nanim enfomo enkoko 2024 elections no abusuafo ade achi anope ya ya ntete ene se kane peni kwanchefa no do my Ghana yesika krabia bataya no Bank of Ghana ene swafo a no we yesika sano no ntoto yeso Dr. Kwabnado fo se ene mo kasei wadu NDC party office ya wono so
no ekwakofan krata no ne mampani da John Dramani Mahama de asiani yakwa amano so yekote besefo to yankafrin krapompone mantemo Kojo bafo ebutu ahomano so butu party office wo yekodi nkomo kojo bafo kojo atisai Radiado yatese mo free party office wo no ma kopie Dr. Kwabnado Fofie boyen nkomo wafa forms na wie na wafa forms no a ede na ekoso wo ne fie honom picking up form supporters party to the who obviously say about what is done now to the past executive former government appointees former president Asamoah Dr. Kwabnado and election and in the next 1 month, today 1 month, Kojodia mianfaunsi emra so na se Dr. Kwabnado for ebe address party supporters no ene Ghana for ebesa ba wonche bi why na yaba befa ne nsemu a wode ebeto Ghana for nim yeda se kojo abza for ekoti ebesa for professional concern a oto yen credit free krapompre ntem no mo kojo ba for ne ye call ne nchen a ene Dr. Kwabnado for Kane Bank of Ghana penny Kane swafo a no show maye sikasa no ntoto yeso ena no pay wako NDC party office ya won krapompre mantemo akwa fan krata ni bia wone mampeni da John Dramani Mahama ede kwa face pa na omo akwa pre franketufo edwano na abusia ena no pay NDC party office no Dr. Kwabnado fo na mu anko yentete ene se na dofo ni na chitafo a womo ewo NDC party nim ene call party office no mo ekofa nkrata no ede ma Dr. Kwabnado fo oba santimantama say ya oba pani a wono ene boboa eye manuo ede ma NDC amanyoko no wasantimantama say ma me Gloria eye Hodzi wono ede di domo animu a ene omoko NDC party office wono mo ekofa nkrata ede ma Dr. Kwabnado fo na one nsamtwefo edi nkomo kire ni enti a woye Ashanti Regional Women's Organizer ema NDC no ena edi Dr. Kwabnado fo na dofo ne domanim no mo ababefa eye forms ede ama papa no ye mame Gloria Hodzi Ashanti Regional Women's Wing and you decide this year you better forms na ye papa Dr. Kwabnado fo ana ye ba ye so modi amaye we edi dance ye say NDC party ye say Democratic Party ampa ye damase and ye modi amaye ye be maye papa Dr. Kwabnado fo nsaka na obeye bibia nso pepepe yes ade aba abetumanim na mo hwehwemu wi a minim se nyame ne pa enkunimde beba na enkunimde ne so ba eye NDC esa se ekon kese na da enim 2024 no ehia kokoduro ye do akoko etina ma ya sorry e ma ne ye brekese e wo grassroots enti ye ba nya ba beboa
Abusuanti we asantema ntamasi oba penny a one ebobo amadom ano edema NDC amanyuko no me Gloria ahodi ene yete ne nka no odi ema ne nyina ene Dr. Kwabnadofo na dofo anim emene womo eko NDC party office ko fan krata se Dr. Kwabnadofo se ne yete ne ekoya ake yesi so obeba no ene wakwa ko fan krata na ye ne kojobafo di nkomo no na okakire se omo de forms no akoma Dr. Kwabnadofo ewo ne fie a wagye ensembuse woso nyina no obeyi no na ne enu akire ne yetete se awiei Dr. Kwabnadofo ne Ghana man nyina ebekasa no wakire ade property ntia opeso conteste mampeni da John Dramani mama na se opeso ye flag bearer ede ema NDC amanyuku no abusuafo ye hyembo se ye de akiri pa ye gusu a ye bekase mamuo no etutom se papa ne kasa pe otido ye beko na yakwa kofa kakra ede amamo ye kwa afo no south east mensen na abusuama ne boa yansa ka free cry friend say kwa me chem krom no enya dokra e kyerem sa asase o manso bia hware wo musuakọ mienu ntam kwankomafo ne wangara mameka sani pa ba kodie wachi nananom ewo ensieto na yakọ man so na ya ne yamane boni ya beneza owusu ansa akwakodi asem ho enkomo abanma han bejo so akosia so ho ya de nyame adom yede nyame ase boy mo nkomo kuro no ya bone say ankasa eno na akosia obo kwa me chinkurum eho ebe fawo pa ebe sabe pokukurum pa tese enya semketwa ewo hafo no south east about operation so na akosia se de enkra na esibaye no eje se akwakoye asase ho manso bia etimi beto dwa na akosia wa abran bepi kurum ase ne sekra na asase kura no enye manso kese bia ne mum asase a nananom hemfo mu wo kwame chinkurum ase eyi ato wo se ma obi bia entimi emonwuram enkonkodo sa asase no ena sa amranti a wo mu ye konkomafo wo matimi abawuroma kyese wo mu etimi kwakodi sa adwumade kyese wo mu kwakwakodo wo mafuo ewo sa ho no eno ne ka ho bi ma sa abranti a ye fe no Ibrahim no wono boye abulai no boye fire volunteer wono ewo kuroma sei ene bia mu so no wo sa company fo a wo mu kuroma sei ebu man ne maman ne yeyi no wo sa ka ho bi eno ti ka ho bi ma okoto ye no ne mranti esusu se abranti ya baba beto mu wo ho de kia ne ke obaba bebo nanan mo hemfo amane enu nti ne ma wo mu eka wo bi ma mimi susu se anase manfo bi no mu ha se esusu se wo mu etimi age ne ka free ne nsema won ka ti asefo asase hu bi a esesi a no akwakoye ne bresem e wo ha kyese enya asem ketwa na nu ada no ya de se manfo bi no mu ha se no eti sa ma ne bo no enya asem ketwa kura o ma ntra so kura kyese o mu tu ho na mo a sesi am no ka se mpanimfo mu kuruma say aposifo fence DC ne empanifo mo hwe bambo so nyina ne yade say o matimi aba be pim okroma say o mo bo pempese na be o mu say obi ebetimi di nsa aka obi e wo ha say sanse emrante no mo keke na nya bre pay ya kyesenya asemketo a sanse kwa ma sa konkomafo efu aso a wo mutimi gi wo mu nuanom ka afiri wo mu nsem no akoya ahomete sempa e dia ma wo mu na we me ma me kasa nwa abrante ba ko ha say a menene baba be dim komoni busa no adekodiye potie kwa mo fa so tie asem no no so atu mu nkyene e dia ma atiefo no nuama no wakwa baba so pa efam so enu amoti asem ne sai yeti ene se wado o forest we aban we fire volunteer mpanifo ni bi ha no sai committee ni a obo ama yebu o man na okwa afum no okwa no na ono mo boshi na omo ko sa asase no ho yesi omumpini mu bia no ehɔ nka de mo yama aban ko fo nso mo no eno ka oman ne de no keke oman ne de no to koye no ne ne bohye omo koye no na omadobi aye obeka ye no to omo afa no tan ha nti so omo ko ho se bem se eno no tana no mo ye no saade no ha nti se ye ka kire mpanfo no se omo antu ho ana mo bia ene omu pese konkoma fon betra ene omuntu keke fon fro no ma konkoma fon metra omu nti omuntu nya saade aye ntwe e mo ntra mo nya sa papa bi anka ye ntwe e ma saade na enkoso ti e hwede aban panfo ma nyi bibia fa ho ya be de be ya fa ho nti sese pa se aban panfo entu ana mo fa de na mbe pa ye ntwe mo mo ye betu o ma firi so mo no ye de enum bi sie ni de mo be bi o mo fa nye so mo ntu o mo firi ahade a ene mo metu ye mo mfiri no ma konkoma fon metra
Akosia obabunu baako na mene ne edi nkomo yi anopa na ye bepie mu ha sei no na ya de se omanfo binum a omu ha no wo mu ye konkomafo no omu atimi atupia afa dan a wo mu omu ha nyina na adwane wo ha sei a kyese enya asem keto asem no ani ayenya menua mamu akwa baba Sompa FM so yeah ene moni abre pa mo hu se moni abre die ntipa moni abre sa na yi adekwanti ayenya abre sa abre ni say you na konkomafo no ayede agye ne kra free ne nsam no yenya abre pa se konkomafo no se wo man tu mu amfiri ekrum hanom a ene de wo mu betu ekrum afo no enko na ayi konkomafo no embe tena hanom hisa dia ye be ye wo mu no aso mo be chie nyina ekogun de be potina omu ye wo hase a ha mo se woni no ebohye na wudua aduaba na etra ekọ ono no ediema ompene ma wontwa wodie kra no na wo masaja kan wo modie hu but se wo munenam fi a wo mu yedi but se wokoto mo ofare wo no ma aso wo modie duro aso wo mani die wo mo ye no ho no but se wo munenam fi a wondwen se o mbetimi aye sanye ma no but se wokoto mo wuram wo no ma die wo mo ye no ho no midonyankopon se wara na sa kokoma for ho am na do mo begu ha sei ende mintumi hu na omu botaye pa na say omu botaye omu de ba na omu de omu botaye omu de ba say omu ba bedo enu ni omu botaye omu de ba ha no endra patrol ran ekokoko omu fie kokko omu fie a obi ani aran kokko insuta omu ni ho kokko ya aman kwase omu ni ho no sisa kokko ahia de so omu ni ho omu aran ha nyina omu nyina adwane atomurem obi adwane atomurem tinkanyi omu nanka edi sa asem na nka omu begina ho no amaye ehun nokure wo omu nyina adwane atomurem akosia sisia ne de ani ayenyan sanse omanfo bi mu a mo ha sei na kire se wo mu nim pefe se sa konkomafo ina edi sa adwumadi a akwakofa oye ne edi abesansa branche no kra no wo hwa ne me bebe pie mu ha sei no akosia ne yire awo mono kra sisi be na wotwe a etwa mu fiada no na wotimi eto ne bedi a enka wo kire nyame adoma eye na wotwe pepepe na yeto ne bedi no asisi a no matimi agye ne kra free ne sem akwakoya ho metesem etisi ade omanfo bi no mo kwame temkuru ani abre papa se kremo entu a efiura ebetu ha se a akwakoya ni bresem ha se ema adehye omo ha se na sansam no won mo keka no boa me kakra aposifo wo ho no de aposifo wo ha se a kese omo bom pempe sanse wo manfo bi no ma omo ya konkomafo no manfo mo kuremu anim yie se ayi omo ne di sa adwumadie no enu ti na makromafo na ani abra sisia no o mayo madwene se wo mu antu za konkomafo ni na afri kromase a wo mu akasa so ebetu afri kromase sanse ani bre na aba no akosonye ize ana sakonkomafo wi nso ansensem na no aka wo bia mai na no pay enkra ba ko amesenya e kra free ahafaro south east ahafaro south west chese kro ba ko e fa no yo so ya de se konkomafo ekro ya dwumadi anso kwa kofa asem kese aba yo so fo so ni abra omo so no omo pese omo so tu omo so tia enya asem ketwa enti aka wo bia ma manfo a omo mpom ade konkomafo de omo so omo so pa kese enya asem ketwa aya tebebe sa ya kire nipa ba ko atesa ya kire nipa ba ko sense enura no wo mu kopie so wo ho sa no na emrantie na wo mu kodi adwuma no se enyo mu ne di se adwumadie na wo mu ntu amerika nwane mfiri ho etu wo mu nam kwa ma wo mu dwane na emrantie no ayere na wo mu de na ma aposifo etu wo ma kire nipa ba ko de ama aposifo eno na wo mu pese wo mu kire se wo mu ma atentene ne anya adwuma na nya sa de a konkomafo ne de wo mu no mu ntira kuruma bi yo aba na sami fo no de kire ma ne mo ada ma ya hwo ho so ye ma ya wai edase yo abusua wai ayama ne boni ebeneza owusu ansa arehosam mu a asie wo kwame kroma no ewo hafo no south east mansini mu abusua fe no abeka en ho aye ka o se Sompa 93.1 FM ya wi aprem to breka se na nsam no ba bia wo bia na yegusu a ye de ema mo style bia bia no wadwenche no nsusu wo de ba na wakoi social media platforms a wo do nyina so wo do messages ne bia bia ho no ma yegusu a ye beka se no ma ye bekenkan ediama Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV
Ghana, Sompa TV Ghana. Wadwenche no nsusu o de biabia ho no mo a yeguso a yebe kase no mamo ne yebe kenkan de amamo sa wote enka e osunyane ne mpotemu a aha Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM na Asante ene ne mpotemu nyina so no Sompa 93.1 FM so aso yemu a baby abefa bia wie ye kase no ne sentena gi baby a yenko amano so ne yenkodi nkomo kakra na Institute of Energy Securities for ene omode kokobo e kwama ban se sa gold o my Ghana gold no a yesi ye de kwa akwaje wa yiraba ama petrol ni diesel bo aba fom ama Ghana for yetima tobie ama ye ho atoye no omo e ka kira ban se hwa na ban anya na dwene se ne namfofo ene na busuafo ena sa oil ne beduru a ode be ma wo ma ton oso omo che Emma filling station bia ene oil marketing companies ni nyina anya bie no mutimi ton ema na so Ghana fo nyina so na yenko amano so na ye ne Openi Adams Yakubu enkudin komo we research fellow our Institute of Energy Securities ni enkobi so say ade omahu bibia na se bibi sa bekoso eno nti no mo kasa nsemi Openi oti enka wiei ye mo ha emo akwaba Mr. Adams, good afternoon. Oh. Mr. Adams, good afternoon. Abusia ya hwasi ebenya Openi Adams Yakubu na yene na kwakodi enkomomede metene nka wa ha ne momono na entimenka omonsmo mo kanyina ne se odonfo ya dom free bra abaye nhyehyese ye de gold ekwakwaje wo yire no be 40,000 metric tons of oil de yakopon ya dom a ye nsakan ya ebedu Ghana ha na ye toso mienu ne ye tete se be 150,000 metric tons so na enam kwan so a eba eno no mo ye ne se eya sempa eye insusude papa ne mum ne wo mo ha wo mu ana se ne wo mo dwene ho se hwe na ba nyina dwene se ne namfofo ne busuafo nom no kwa kotonton de ama wunum ye ne Openi Adams Yakubu ni nkomo. Adams, good afternoon. Yeah, good afternoon, my brother. Net say Nyame adom na monswe. Erade adom yeso so ye ho ye pa na more energy Institute for Energy Security sade ade na mahu nti a mo course na ban mo ba ban kokose sa gold for oil no when one na dwene se cronies to aban no any friends of aban no and obeton dia mamunimum or say all oil marketing companies no obi abenya bi de ntina mo kasa na de mo suspect bibia na mamen di kan tia otie fo nyina na men kasa ye nyina nim se anye like it's not a secret aban gold for oil program. The first consignment of about 40,000 metric tons by about 1 month ago. Over the weekend, so decided some 40,000 metric tons of diesel, any 35,000 metric tons of petrol at the buyer. So see I kind of quantities ewo omayumu. But no MPA penny ono na friend CEO for the MPA Dr. Mustafa Abdul Hamid or your press conference no big bisa no sem no ka say sa gold for oil program omo fa adwen say omo de bema ni omo wo 45,000 OMCs outlets. So about if an OMC does not have up to 45,000 outlets it be a only but for the case. So yes, Adams, yeah. NPA boss no kase oil marketing companies or money make 45 outlets. Let's just only if you 45 ekwa omo mouse oil ni bi na wato sa adwen no mo fa. But se wo hwe omo website mpo a omo about 170 registered OMCs. So young fan say even 130 are operating. So 130 do do sign omo 45 outlets. Ontimi chiche petrol no more. Newo money say quantities are omo nyae no it's not enough for the market. And inti no omo pese omo fasa strategy. But some yes answer ebia omo bem farmer omo down for any buying like people who are associated with government and inti na idea ye ka say omo mo bia kwan no omo timi ntobi
because you said you are bringing in cheap oil. So if you bring in cheap oil, why are you selecting to sell? Because when you select and sell, that means that companies that do not get it to buy, what then happens to them? Yes. So it is for this reason that we are calling that the MPA should make it fair and open and transparent, so that even if it means that, yes, we know that there are bigger OMCs, there are bigger companies and smaller companies. So even to encourage Ghanaians and other businesses to go in, it's even good you favor the smaller companies more than the bigger companies, because the bigger companies already have a competitive advantage over the smaller companies. So if right now you are giving priority to bigger companies, because a company that can have up to an OMC that can have up to 45 outlets, so it is good you rather give priority to smaller OMCs so that they can also benefit and be able to increase their revenue. But when you rather do it the reverse, you are indirectly collapsing the activities of the smaller OMCs. Yeah. Na Adams almost so say obeka on say first consignment na buy no na ya about 40,000 metric tons na ebedru no problem abai ni say omunya ye ni say omoto ma oil marketing companies no for but oman reduce price no filling stations ni nyina ebi obe reduce about 1 cedi and 70 pesos bi no wa yidi free so but me wa omoto ade ne ma omo very cheap na o say nkomo teso kakra e ma e reflect here but omo anhye den hu sa de no enti unyi ni say sa de no a oil marketing companies ni bi ye na ma bi a government so e change eniema kakra na so newo mun say first consignment no buy, they rather give it to the bigger companies as a test. My big companies no. But someone him say the prices on the international market were not dropping. The city was still not dropping. Anything that companies no so yes sir major reduction. Because what happens is that when you sell it very cheap, in the subsequent window, remember when they sold it to them, they've not been able to bring in another consignment. They just second consignment just came. So Ankasa for ton of 4 in the next month, if you are not able to buy, what happens? So they also had to look at that and reduce the prices marginally. So the prices actually came down, but it was marginal. So the can say a buying should increase the quantities. If the quantity is enough for everybody, definitely the prices will translate. If only the prices are cheap. But if that is not happening, anything I can say, we are not against the method, but we are just saying it is only against fair pricing and fair distribution that smaller companies are likely to be knocked off. Okay. And government should consider smaller oil marketing companies no more than say bia akesefo no to say bia me mo bia de ne anya advert mo bia but oma we mo more nketwa no. Yeah, exactly. Okay. So that they will also be competitive enough. And also government should now what is the proof say smaller oil marketing companies owned by Ghanaians? We know the owners are there, the registered companies are there, but say Ghanaians na onu omo say we say almost tax buy. No correct. So it's the fact that the business operates in Ghana. Okay. It is important that even if the owners are not Ghanaians, but they will pay in the event, they will have to pay taxes to the government. Okay. And so that method of 45 outlets, that's a strategy. But we believe that if they look at it, so that it doesn't end up being sold to government friends, cronies, and some people associated with government. Adam said, ebia ebia frame yaw na me wo yaw oil marketing company na se mini 45 outlets yen kan say 45 filling stations so mo de mama ya mintimi en sell and rich enough of Ghanaians so mintimi rich Ghana for bebre enti say bia omo consider omo enough rich ya say nkenya bone ana say basa onim say region bia ye was small OMCs no be. So it might not be spread across the country, but there are some oil marketing companies that at least you find it in every region that is smaller.
So those ones should also be given priority. Okay. Adam said So that even though they are smaller OMCs, they will still translate into everybody in the country. Okay. Adam said that pa nyaminshrao. Na mesomeda mo ase na menta meti fo nyina ase. Yo. I was for Penny Adams Yakubu, a research fellow at Institute of Energy Security. Se bano form go se petrol ni diesel num and then from a Javis Abwa gas once and someone eton and who jedi wama abinimo pa. Nanan mahemfo ne ade hye bia one was sexual from plans mansen mu wasante mantemu na wamode to aya mampanyi nadanko akufo ado anim ekirem se radio mo sra no wadapa sa mampanyi dada ye rajon dramani mahama na penso no washase so woye community day senior higher na keba sum nipa bepian kuma ma adesuafo no hwan ha wonom ba bia wombeda ne ade ne nyina da betumi akoyi na aban na betena akonya so ya wo hyebo se abanda da ne nyuma nyina da obehwe no wasiesie no enya sa na won mu hunu wose ne yakase nka won betimi abia no dormitory sa wo draw ya dodo na won mu nwie ye nka aban ne betumi aye na so ya kan wuram ama chase wifo sabio wo mo na ya gye aboso enam so nti wo koto asra mampanyi nado se na dawro ma wo kyenhyira nsuo no a won wose bi betimi aso ne manfo so otumfo bempo hene na na adwamna dankwa wono ne nsamtwofo di nkomo ya wacheche nsemu house nko a won munya e wasa suku yi hu nokure ni school yi ebesi wo na ya de a ye do bonso mundi ye ni so na de bo boy na sadi su ye no em se enuma bi aka chire kakra bi ya de sede ene ye de tu abayani nanka yenim se abayan na wo twemu ko ono fi oko ya baya wa benka mu na obehwe nanka obi amaye nanso so yehwehwe mu express e bi esu da no ewo no ene community no akwan emu twen kakra nti abaya wa be eye se sa na tie je obeye no body se de be ya nkra no ba wo binya ba bi ada e ku afo edu mre bi a wo do bi na se o de student ya aje se ogo high guy ene ade e de man ko na wofu a wanti entu sa na mo ne se ne ba no etime etrefi nanso se wo ha ya na wo ye de wo ha obetime atwa kwan akọ aba ama dodo na etime enya school echefa je be sra ban se o ma no ho enya hamai no ntimi ye school ne se de be ya do bonso fo ma no dodo no ebenya so mfa so na etime atitire do bonso. I was your way a year or two for Brimpoint and Nana Dramina Dankwa, Jubin Siao Nayatan and Candan Watchino. Contract I were no shassa dormitories. I would draw one moon year, no. You bet me I know how so dear Madis Yafono, one of some trouble for Ekasai. Challenge I have for has a CIA issue as was borehole like 2 years. Come off on Fulani phone. I didn't make Mamma see, remember. It is all the car. Or river far away, as another. And me, major challenges here. I soon I near Madusha, Yadibu home, professor of the airport, I said, apart from the so by our home, my the two cars, washroom, toilets, yeah, we have to be a I was your way a year community does senior higher. Yera John Dramani Mahama na penso was see ya na so ya kan wuram and na mahemfo and mpanyefo who drop you one more sram panyi nato senadawro mo won share no to honamo abusuayen to akase no so na yen fam free drop on so abonten so fam ko my Ghana ye kebi mamin kebi and ye democracy no mo kakra na efrimra atwede amponyankrompon basa ya domo hata mo nkomachi ototorobon so ton so ba wi obotantemu a odega fodum ne mo nkom jerema tata eja woti wiemu ehwane ye nane eja de o micron Ghana ebedum asase isu a ye gitu mo se ye de democracy be ye adwuma no mfie aduasamu ani e no my Ghana ye mra se wedwa we edie
na je se mrasebedwa eno na ache pa ene Ghana man pani odikan osagefo Dr. Kwame Nkrumah obanim twirebo ade ahasuo agine tata de so agon papa ne breso ne parliament ya wode ba yenom ne ade ade nyina asojafo atwi tuo ene ne etubigu ne ekum binum ne ade ade a na sa parliament we ye wo honom no eno na acha adi mfie aduasa sembe ka hye ne nso enra ye mrasebedwa fiem chi amehene ene mrasebedwa fo ne nyina ka bomu a wonom ebodwa o mrasebedwa fiem wo ehyefa womo edi mrasebedwa no ho adanse ene mrasebedwa fiem achame hina no mote ase nyina ekobi yem papa eye Michael Kwe woko ekokoduru honomo ena Edward Aja hososo no eko honomo bie mampani na nadodanko akufado suma chief of staff ma me akosua fremo se opare e ma ono soso koya odne no nyama ekokota akire na omaga ye democracy ani e parliament ayese eno na achepa bebe ya babedru sese no eni ebusa se parliament ni nsunso a enya ewo my Ghana ye mpuntuo ene enkan komu pa ene senie enam so ma ye nuanom Sompa 98.9 FM osunya bonten so etisi montene so a omone sunyane man ene broman edi nkomo kakra ebusa wonum se eja yede democracy ye adwuma na ye adwen se ye kwakoto oba ayi mraspegiafo ayi penny na democracy na atrase no bebe ya ba bedro ene bebe ya nanka wose ye ko eno ne yedru ya na anase ye bi ka ho ebeboa kumaseman we kra de sunyane man mum omonsem de tu ye ne mu ne omo kwatena parliament no omo hihye mrama ne tia timamuni na entia omo da mfaso aya nya no faso aya nya mo for the past 30 years faso aya nya no nti ne metimi aka no medam ase faso aya nya ne se omo be kwatena ho na levy ye dia beto timamuni so na levies ni ayi eba nyina eda timamuni so na omo de omo go free omo ti omo to lad bill omo nya hwe mimi hu emfasodie bia Ghana like ekoso ewo Ghana ha say because ye to aba ne cry hu emfaso ewo so nti e weze nka me nkra ma from cry jaba to because ekwan ana ekwan basa na ekwan tutu ye hu na ehire enema boarding okofa enema kra hu ntumi omo na omo enjoy wo me ye nya emfasodie bia emfi ye started to aba ma empinfo ni bi eko parliament no emfaso party se meka sie nya bia na me boa MPs no a se obia me de me obi e kan se se ko emfaso ba kura no ye nya emfaso ba ko ye nya no se omo ba parliamentary candidates for no omo ko ni nya emfaso bia emfaso ye nya bi ne se omo ba omo convoy ni e bon futuru gu ye so kwan omo nya hwe ntime party se obi ka cha me se emfaso ye nya bi afiri omo so party ya ende me de menim faso bi enya MPC no kra nka menya kra na nka yentwam brashe bedwafo no nka menya nka yentwa enum free Ghana constitution yenyim free wo because faso bi ni so because of the entire mama kan sa yenya faso free omko a mra yesi yempe no yetima fo ye na eto abamom se omonko di yeso na omon ye hihye pamaye na yesi yempe ne hihye na omon hihye mai no fom a omuntie na de omope na omon ye no ani memu die me hu faso e wo so nka menya ka yagusa ku na yeden afiri ho abusuanti weye aye adisia binum a wo bono mantem no musunyane ene ene omokodi nkomo no a wo mo ekire se ye parliament ya yesi eno na achepa ye no ye bo dwamra se je fie mo no mo ehye fafa ho 30 years omde omo nse de hunsunsanso papa bia parliament no ede abedumo mayi ene timamufo ayetimu emebi kra kire se ye emfaso omanya ne se parliament na akose ilevia ede aho kira beto Ghana fo so ba akoso so de ne se parliament amrase dwafo no wo muntua tax na timamufo na ebre na mfaso be na yenyaye ede efiri wo mo so we eye Ghana ma de hye binom se ne omusi hu ensunsanso aye parliament we enya ewo man no empuntu so no na yanko ma no so ne Dr. Isaac Brakon enkodi nkomo papa eye obi a eba na manyosemu a we nimdifo pa ewo ho a wasaso akire ho ade pi no a yene no enkodi enkomo ewo ahoma no so emfa ho doc oti enka wiei ye mo ha emo akwa abawo mejo sumenia mejimedi se ho ye o ahoden ewo ho ye de rade ase dog ye parliament ya ye se eno na achepa edimfie aduasa 30 years ena Ghana ma de hye binom akire se homo de omunhu emfaso bia ya parliament ne dia bro mayi eba ne mpuntu si ye tumpone a homo enhye de hu dog sa na osusu hu no na yo
the democracy and nine so ne afei First Republic 1960 hono mono ye honie mabia na parliament na ye yes men Kwame Nkrumah for enkrofo nko na do so bebre opposition for no wo de mrebi tata wo ma na dodo na wanto wiremu a anko exile ene na ye bu washim anase ema adane mema ma fi wo mo passe mrebi ekura ma Kwame tumi na otumi dismiss chief justice mpa wo dismiss no ono akura timi be ye mra parliament ni mo hwe ono akura timi yi sika bi chese ensem obeye too powerful na obi antumi emfa no ni agorokura afekura wo ye no obeye president for life na asojafo betu aban yiguye Second Republic na kaban ne bone homodin parliament so bone homodin na asojafo kura ya san ba biu na bosomi aduonu enso achi Third Republic nso bosomi aduonu enso achi saa yesan betu ya ban yiguye nti ye hu parliament no ne nadwuma kase a odi ye edema yen na Fourth Republic yi na wanya emfie aduasa na yentumi nka se enye eso manfaso kora emayen edikan PNDC baaye no obedi emfie do ni ya kire yin wo mo hyehyɛ mmra no mo fe no laws de na nye mmra Ghana fo asia na emofo akɔgye atom se eye mmra papa omo kwaje bosia de na nye obia atai amomachitaye PNDC na omo ye nipa beye du ye wura Rollins na na edo ma no chairman Rollins na foforo bi eni omo chese omo hyehyɛ mmra ma ye PNDC law ansomasi wo benten koto nanso na nye ye sia na emofo no na ewo ho ahyehyɛ saa mmra na ma yen we de yenya na ahyehyɛ ye mmra ana ye sia na emofo na akɔgye mmra na atom se ye mmra papa na omaji atom de yesi nipa dodo se eya na ye ewom se bi wa nipa dodo so betumi anya no wrong oma support aban chese oma pass emra bebre su bebre abaye mfaso oma san support aban in approval of budgets any appointments to appointable positions bebre ye ntumi nka say all the sessions no emra ne budget omo gitomu ema ye ntimi ntumpon ewo ye mamu hasei afi ye behwe say senior democracy no democracy pa ne fapem pa ne parliament and say ye wo military regimes no na ye wo judiciary wo ho na ye wo executive wo ho soja ban no pa no nkrofo ni bi ye mo commissioners na ne mo ne ni legislature wo ho enti legislature ne organ of government the democracy manage fapem pa enti say me yetimi sustain your democracy no throughout all the sessions no ye hu say in fact and also omodi nkunimo pa maboyen and ability to keep the government on its toes and on track say government won be to akeja na o hyehyɛ niema bi we de yempene so emoyen ebedi manfo awu ewo mesa dodo na ya na behuna party wa akonya so no owo nipa dodo ntina wan koye yes men nko ade nanso ebi ho no ma niema mo ye no eso banfa so ma Ghana fo na fe o matimi aboye ho ban ema ye fundamental human rights ya enjoy it to the fullest and ability to hold elections to set for new leaders ni ade ene said me did say aba faso ama ye papa enti se ye ka se eso manfaso papa bia ma yenya menua na me se ye abra nyame na dog ebinom so fi say emra se odwafo no nye bi nka ho te se ne baabi ejina sese ye se oman no esikasem nyina nye emeka da ababeto oman no so enya asem ketoa na so emra se odwafo we na tena honom ema kwan ma finance minister na ode aba okoji loan wo hwe bonto na so ye so na o magye atuma ma no okoji loan wo friends akwasi pipim ho no o magye atuma ma no parliament we ya na hwe ye gitu mu ema ne bra bosen a ene oman no yesi kasem kese ya mobra enu nti ye koda akwasi broni won na mehwe entutu ne manfamanti dodo na fi se parliament mu na papa e ba mo no ma gitu mu ma ne ye oman ni seyi nti ye pesobo okra de aba ndi kwan se kokenofuri ataso na mo parliament fo no na wo se bia e ba mo so eno so e doc yo eno kra kakra wo ne se yentumi nka se eye parliament we nko na ma sa aka ne nyina baaye won se ya na ye hwehwe no debt to GDP
on a car wono any uye wunyuma wusika wunya wo efas afin money nyina se wo de odi kotua no ene de wunya ye no yesusu no wo percentage mu yewura kufo efi akonwa so esanse ye call hepikenti na abafom papa na asu anyan abafom pa esanse amanfo de eka ne bebre cheyen nti na ye debt to deep no abafom ena abanye betwa ntemo no fechire ene kodu baabi ena abanye so baaye so wono so wabobi agumu etiatime ka se aban we nko ne parliament we nko de atwa monyi na nsen yen ene de yeguso ekọ yeboro so koyi ena ama yakwahuri agina sei na sane yesetie ne se efa ne se ne yesi amampani won china so afọ no so ana won fa binka hu yesi constitution no ena de aba constitution ne se article 60 na 78:3 no se 2 no wobetimi apa asoafo duduo bia enti constitution na ma no ho kwan yenso so yadwumadi aye die ne se woje bosia ase aboa no na wotimi nya bosia no na ode beboa wo manfo ye hia kwan tempon ye hia school dan ye hia ne ma bebre enti yempene so ma no na akwakoduru yese no na megidi se kese soafo no so no wotimi hu se saadie ya mekwaji sikai yemfa nchew ensi hu yemfa nchew enti afi bia wotua sika ne nensi hu a ebedu baabi no eka be mene wo kaso otimi wo se bedu baabi ne ba kodu saati bia ye wo mun enti wono so wanya sankonta no anya hweyie na senior parliament do de koja no se woni ye de wo ma ahye won samfie nan enti de o mampani ne ye de mfie na ahye ne nsa no de wasoa no se wo sikasem se ezutuye no wo de ahye ne kon no wo de aba ya mpene so ma no so wo de ye o man ne ye o manfo benya so mfaso enti o ma pene so ama no enti megide se yentimi mfa so bo ne mo parliament nko a na mmom aban ene ne sikasem so afo no ene aban ye atwa mo deda no efi ye mampani kofo achi no omo nyina so ye de so bo ne bebe ka won ama omo yo dog nyame nhyira wo pa ne nchechemu a wode ama ye wie nyame nhyira wo oye Observe for Dr. Isaac Brakon, a political scientist, a banamanyo semwa, wabene pa nimu sa so chere ho ade ene ye kɔ ne nkyɛne ne kokodi nkɔmɔ kakra no yɛntwa simre ye ba nsɛm ne pia ka akyiri ya de be pim so awie Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Ane insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install Fido app every Google Play Store. CCR. And now dial *711 *999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansi ya maubesia. Ekwenya befaso enya loan. Ene se ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation ne surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhwamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem wani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia o pay a chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wodan baakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana
cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa, 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 Sompa. I was here that was someone just brought you here. At if you do mantamo, Regional Chief Imam Alhaji Abdul Salam. Adia to jar at your cell, was shop at a crema on a set. Yamea, domo about 20 p.m. and your corner batono. Yera Alan Kojoche Martin, one a bedding kunim na twomwada. Ama penina Jana Wakwa Tenashubi. Was away and Namnesha Panana Mutuo, and a papanuagasana hobra see beer. Ewa hunu ewa nhuntia. Wada sanse wenye nadala tuja wabra yera Alan Kojoche Martin. Wakwa aya tifido mantemo kwa sra na hemfone mpanyifo ahodo de odoko bo domu sra wonom sa fedie wayini tio sa MPP amanyoko no wobeto franka ede ama wonom. So the intention of every leader is to unite his people first, then unite the whole country. And he's praying that God will give this chance to whoever wins. And the one going to be the winner, since he has come to greet us and we read the Quran for him, is going to be Honorable Kojo Chamatin. Atakbir. Ania yokotia ye Northern Regional Chief Imam Alhaji Abdul Salam. Abusia yamfa free srem ne ntwamu mesenko mfimfim mantem na enra ena mansan kabom ko United Nations impenim for you see one mo se yamfa modewuro ne yenchecha mansan ma mansan enya ho ntiase se ye wo akwada bia ebewo ne bia no ye wo kasa ne mame ene ne papa ka e wo se ye de tete ne kano kane no ne yefre no World International Mother Tongue Day na sa dwumadie no wo mo bodwa wo mfimfim mantem e shefa ekwan shronko so na eno ne nam so man kwale wo Central Region mfimfim mantem de adesrato mampani na nadodan kwakufu anim say ye kwa animu no eniema ye kire omo school say ye English language you say ye mathematics you say ye social studies you chesade bia ye chen kwala ne bia no sanke ye de bayan kase ye kasem ntie bia owo Central Region na nke ye de konfante owo asante bantamase a na nke ye de aba asante na owo bono ne mpotemu a na no so ye de kobuno e basa ebeboa amoma tete ne mana sententem pa say me go school anale me me am watch ya no class kasa walk meeting things bro and a party me pechi yes e kama uko tempo aka wako fantastic ina hivi baby sana hivi brofuna fantina hivi ana brofuna burden also no there watching more fanta makansi na wedu exams na India ba na obisa se yo de tu ndi brofuna na sana watch brofu no baby sha or there etu mati fanta sana yo uko Abusuanti we aye school nkwada ne bia wo mfimfim mantem Central Region yeti wo mun kanu anomo de adesre eto mampani na nadodan kwakufu ado anim se ye koye nimu no enkebe ya enema na ye cheche omu school ni nyina ne nkamvi emfa nko ya nkasa ye kasa mu na etimi abo mo mate ase entem na kwasi jana painting mobeka ase ne so mra bi etwemu na ono ena eye chairman na da National Media Commission no wono so ene enua Erica na oto ya nkra fimfim mantem edi nkomo ama obusa ne se ensusie we yankoda ne de ba no osomuseni ne aye ka ne se adenti na yewo oman ti se Ghana mu na afi yenya efise yenya afa hodi emfie aduosia nsia mu na yewrei nanso yeda so de bronikasa enko na ye bibia ehu hia yen be nipa ne ko mrahye bedwofie no omo bepe se ebeto aba ma oma omo ba nya brofo no omo ka obi akọ ne krom o ka ne krom kasa na ya to aba na ma na wie no na fe de oba bedu mrahye bedwofie o nkran ho a yesi onte brofo enti no aye kom enti obi o ho a bia na ne kromfo nim se sebi na dwene mu abue omo to aba ma no
enso oba bedun kran bia na brofo no na ebinom ye no ne de ne bia na enuru ho nti no waye kom ti adwen papa bia woni tirimu ankode beba na ye de bebu oman no na waka hye eti mraba se saa de ne de ye dwen ho yi Abuzanfo we maybe a chemo penny kwanchefa no da National Media Commission and no se chairman nana kosi jana painting yetene nken. FIDO fido wasebosi aboa. Ahunsi ho no da kuma bi. Eno ane fido. Kam ho ne nyina ye moy aya star 711 star 999 hash na se wodam. Eboa pa ma obosian watumi anya no wanya ne yie. Obane suku fees ye kabia da so ne ade ne nyina da betimi de atwetwa na asase no wobanya 200 Ghana cedis free or free 3000 ekọ won sabetumi aka abusua ya hye so fido ne agent bia obi afrew no okacha so free fido ahye ya ma posifo nche no Dimpa Natural Health Clinic nie stomach or sala stop e wo sane yo ma hodro bebre no a wo sano a eha watete wo ama waje ho ba bia enye no Dimpa Natural Health Clinic e ho na wase wokọ na eno achi no obu anu mu abusua ya na ne bu anu hyehye no na chiri nkase na chiri bramo chase na ne tea pare seya ne yafunu na ne yana keka no aduane no wodi pa na so sabaye be yamo ama ne ho atono no na no so akwa bu achi bidi na ama ne bo na hyehye ne seya da eno nti Dimpa Natural Clinic se abusua fa ne nyina bada wonom na stomach ulcer de wonom te so a na abusua wonom ye ne nyina da de afri ho second floor on Marilla Towers one more the chance was some making former office Manshia health insurance scheme and one more drew one more pair will be sababi at Dimpa one bachelor 0245 118434 0245 118434 and 0246 744 744 Ya Bolivia Enterprise the Future Life Smart Food Abba Enuane ne ya wodo num de he na ope your Future Life Zero, Future Life Oat, Future Life Protein, Smart Fiber, and Amotabella ne nyina da ho no se 23 vitamins and minerals, 19 amino acid, omega 3 wom, selenium, high energy protein, dietary fiber, shema se twom. Wodie ne na sa wonyare 1-2 kwa. Chacha wo yade mu fa kire wonom, wo be yi aduane de beboa na wode amaw. Wo wo so follow alignment on mo wone mo ti home din hwani mu. 0246 010150 0246 010150 and 0242 878 090. Dr. Abe Water so Patrapa new site. Waba Patrapa Junction no. Na be hu ne sickle cell yade. Waba ma no peso pejamwo. Why mra won pem edro no mra wontumi nkeja. Heni yade atwere yade kokko ni nyina da wotu ase. Wakwa kobu panemu sayade wakwa tibia. Enkwa babia asa Dr. Ben chen. Esi chere ne malaria fever nyina da wo hwe na wode hu dwuma de amaw. 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208 and a cloud internet Ghana so open internet na dia ye adwuma say ye fie say ye offices na dia ye adwuma cloud internet Ghana na ye kan for dia ma say gina so pa e bo no so da form a obia e betimi ayusu bie we cloud internet Ghana na ye kan ho asem de kire mu no eno eche bia open CCTV camera installations no ene IPVT installations ne digital security locks wa ngina cloud internet Ghana mpenim for mo say omo ye bi omo ne achiri omo kumase eye tech heya top high omo ye opposite Love FM abrosan no akuma uma rural bank wo mu no ehwa na omo so wo mo wo for 0244601933 0244601933 nene omo emonkomo mizo any 5G and ye come for the amawo energy drink papa se obia no mo 5G enye na odwaso for the Drugs Authority mpedem for giatumu a se wonya bi no aboba vemu a edema wonya asem ketu adwuma wo ye bia open energy soronko na dia ba adwuma no a 5G
5G. We are sportsman, and I say, Bia, we are carpenter, we are nsentweni, we are software, we are imam, we are driver, we are mate. Juma Bia, we are Bia, Vim no pa, 5G na de war. After we are wedding, we are party. Hey, Bibia, we are Bia, open drinks, papa. No was 7 was here. Amanati wenimwa, mizo fruit drink and ye come for the ama war. And yana we just so cry. Unya ye kulu anasa unya blog kakra. Now we hear the go hunsanwa. Tinkong. So we see one, say we see one. Where ye mizo fruit drink and ye come for the ama wasano. The yana so over for telephone number C. Open do to a tony. And I say be open 11 cranwa. Ofra. And obedi home come 024627 0221 024627 0221 na you know edi ho enkomo Silent Night Guest House and Event Center bani say bia hey o bia wa ho bi na ba besra wo na pa baby papa mo ma da ho no European standard pa na yusu no ho no mo nya fechire bia ni nya baby a obekwa ntonton beri wo nya baby a obekwa dede untumi na Silent Night Guest House and Event Center wa ho bi na ba besra no pa baby papa do makwa koto a ho an ye kanfo de ma wo serene atmosphere so what you say edu weekends and eja ye bonyum kakra live band binom ne akeke no kakra ye die fufuo die mutuo die banku Sunday no kra so no live e Sompa FM so what you say ye wo esuebo a IPT nyanchanya se kwan so ye junction no a ufi ho no ma o chese ufi police station no a na wo koso ne ho a ene ye wo frɛ wo 054 0942916 054094216 now bookings nyina na efa ho no so ta say beda ho no na correct pa security tight bibia ekoye pa ho no mo a enya asem ketwa na fe yakọ Yoso Senior High School where a free education a broma mpeni na dan kwa kufado de no so kra ye tene so de akoda na ba untu admission fee bia untu tuition fee bia boarding fee bia untu books na akwada na ba school aba besua no ni obetwrom ene ne ye de che na de nyina susu untu ahwe ye wi asa akwa akoto past questions ya obehwemu na ke so de practical akwa akotro wasi no so te ase wo de practice adi akwa akotro wasi no na biam so akwada na didi nyina esa so ye free Yoso Senior High School ye ni akiri ye okunsu Yoso heya ya ye kunsu asante region asem ne ye kan yo kunsu Yoso heya enna eye Yoso Senior High School ebutua ye je nkwada no entisabre ya computer na toto nkwada na to baabi a abata no mani nye ho no ha ho ekudi lai wo baabi a wo de fa akwada ne bra Yoso Senior High School ye betete no e teachers no so examiners ya wo mo experience wo de nyamesuro na betete nkwada no into ni problem kra abata no we mo pa admission de man nkwada no a mo frɛ telephone number yi 0244 455757 0244 455757 and at 0244654432 0244654432 offer our telephone number no you know bedin komo na akwada no ya admit no e de amount abusu emfa kase ni nsia na yen sorry Emma Rocky DJ onfanyom emetwa muso abrewa bia ne siase ye ne de no apata ene bebu e de abono se oba ne se wankwa obaji wani so bekwa ko wiase no na mpa ebo na ya akwa dane duabo be brudua madua no wanhwe ya ba benya ho nti yere kase ne si ne asore ama Rocky DJ ba be som na odenwom papa so te ase agigye nkakra wie wudi banku na de di fufu a na de di owe ojolof no na de fried rice ene enchichewo no na no so wodi ya face ne sa kama ye ko de mi amese Bishop Justice Ajimandua Christ Healing Church of Penny Achuma Kufudia papa nyame nhyira wate musra no noso na koso akutekuta yempa bomu saa ye kwa de kuku na chinchim fidie no asante ebo Benedict ne semu ya Grace eni imanom na de ko TV ne so a amansan mutumi hwa bie esa so tie yen yesoso ba de workers ye beso mawie yi eye me na ya abo amali bia boga me ne obi ade asese waye twin wine akosia ejewa kwade boatin Dear Waguo no, and no one Witcher Sompa 93.1. If I saw your friend Mr. Clement Asal.